Keren yang ada kepa burom wat pen I ya kejing bom burom yang namar nga keren jepi da kepa burom. Kruitar Messi ya referee Portugal kata ya Jopen Hero ha kejing tania halor ka yeloka. Pin lim ke Argentina ya ke Switzerland ha ke quarter final dalai la wekol. Kumta naik sau teliki World Cup jogis nem kipra lejno kata nadu ke World Cup arajar katsau. Hadu ke World Cup arajar arpunriu. Ke Argentina kelayo banilakai semifinal hadu laisin. Ha ke World Cup arajar kasau keladikum kerenas up arajar katpra kelimno hakarau 16. Arajar arpuar kadikum ke champion bat mentau snem arajar arpunriu kelapoi sedu ke semifinal. Tau rikot Mayo Messi kumutau player beliau puntam ki assist haka FIFA World Cup haka bang mentah ulah poi ses proteli ki assist. Batkur Julian Alvarez ya ke kusna man of the match haka ne kejing lekai quarter final Persia ya ke Switzerland. Pen pau kejing burom joki rang lekai barok ke Argentina ya Messi. Bat om dai tang ki rang lekai jong ke Argentina Andre habapej wat ki fans ki temen ki rang baru Tipet I bakatno ki burom yau ni orang lekai pada kapten jong Argentina national team. Ke Argentina bat ke Switzerland kilaya kaitno hadu ke kendai po minit damar sikor. Kumta ke jin lekai lap teng bieng hak extra time. Hak ba ke Switzerland kelahapan lekai no tang pengut ki player nadu ke minit ke new puar nadu ke jingyo red card no jong embolo. Nang tak Argentina kelayaban pentam kol ha kaminit ke basispa kat ar lengbau Julian Alvarez. Bat hadu kaminit ke basispa kat sau laingut kirang leka jong kari Argentina ki balayo yaloka. Utiago Almada ha kaminit ke bakandai po new. Lautaro Martinez ha kaminit ke bakandai po pra. Bat ha kaminit ke basispa kat sau layo yalokat biang sawo orang leka jong Argentina. Jose Manuel Lopez. Kumta kla donru kajingnya ni hapdeng referee badai Portugal bat Messi. Hakabau Messi ulapan pauru yagni kentin dagbaong. Keren yanga dagba burom wat pen I ya kajing bom burom yanga namar nga keren yapi dagba burom. Henry Schwaben kudno artat ka extra time haka menit ke basispa arpau. Lautaro Martinez ulayo sachikol. Kumta kelap limno ke Argentina ya ke Switzerland dalai la wekol. Kumta ha ke semifinal ke Argentina kasih kun Persia ya ke England. Lingba kene ke way ke assist ke bawah Messi ulayo menta ke step ha ke quarter final Persia ya ke Switzerland. Messi menta ulah tahu sa ke way ke record ha ke history jong ke FIFA. Ubala poi menta sa ke proteli ki assist ha ke ompat don ki way pat ki player ke FIFA kibayo kubayo assist Messi. Saus pa kat ndriu teliki assist haka karir jong u. Erling Haaland ula kudno tang new call haka ne ke World Cup arajar arpo ndriu. Kumta ke jingya keni ya ke Golden Boot ka deiru hapedang jong kalian Mbappe buat Messi kibalayo Mark Frakol. Kadbau Jude Bellingham mentaru ula poi ndriu call haringkat harikan. Kumta menta sa satang South League kini tim ke France, ke Spain, ke England, ke Argentina. Mano nak deng jong kini ke Bansday ke champion hagane ke World Cup arajar arponrio. Kuplay sibun.